Syahrini ini tang sebuah pemakai di Jakarta ya. Mak Syahrini ya mak artis bintang film paling lembok Lamban Syahrini ini kemekala Oma Irama mon Oma Irama karo tokang ngarang lagu judul Anak Yatim para Rabu mangken etas bangabang neka banyak malaikat di atasnya atas neka banyak malaikat atau lebusan perintah bi Allah tugas soro nyatet bener-bener orang sing ngaji makene marin lober soro setoraki malaikat neka nyaman malaikat sayyahin tugas bi Allah akeleleng bumeh akeleleng dunya soro entar ka orang-orang sing ngaji bede majlis pengajian deki pengajian kente lober malaikat nyetor kente ya Allah benyan orang sing ngaji bedeng eleh-peleh Allah tak usane ngali catatan Allah langsung adebu sakseen malaikat ya aro kapi sing ngaji eleh-peleh guru lake bini tanpa kecuali bingkok dusan esopora kapi keng malaikat ini kan nyocot malaikat mator ampun cek sepora kapi Allah bade setedung seket situng dek remajan Allah malaikat engkok relambe engkok resoki dine setedung kortedunge pengajian biingkok gencerne pada aki bisa tak tedung alhamdulillah mangkan mau berdereng tedung pengajian tahu saja gay beri bental manter ngaji neka manfaat barokah ayo terus selamat nang alam kubur terus selamat nang alam akhirat alako pecakang olen alako sambil sedekah aki karena sedekah bisa ngateraki keselamatan odi kaula ajunan etunya nang alam kubur ngantos pagi nang alam akhir bingtingen tahun sebita tahun belum kolon 6 engkau kibere pon duping engkau maca surat kabar ejebete moria orang soki nomor situng ternyata reng Madura balen sambian tahun belum kolon 6 orang soki sejebet temor nih ke nomor situng orang Madura nyaman Haji Syukri pedagang besi tua terkuat di Surabaya sampai Haji Syukri ini mampu membeli bangkainya kapal tampo emas yang pernah tenggelam anapa Haji Syukri mak sukses paling soki ternyata orang lambe lambe saking ceyek tak kira soki mangkan gula gula motor orang tambah lambe tambah jember dunyana tambah cerek tambah tekepek dunyana manter moga dak budi parene gampang rezekina wes nomor 2 terus selamat nang alam kubur bahkan selamat pagi nang alam akhirat pada dak remah odi sengak cengal bengal artikel salat ibu ki terebu sampean pecucur bu mompong apolong kulo tero onenga panjenengan serabu seki tak toman asolat ngacung saya tak toman abajang ngacung enje engkau tak lek bele haram tak lek bele alhamdulillah tak ada sengacung berarti kita otodus mangken pak bapak saya tak tahu mana bajang ngacung pak alhamdulillah tak ada dia berarti berarti abajang gapi alhamdulillah sengak repada darma odik cengal bengal artikel salat amit arena kanak sing rembet yanan sapaan ya mapahnya benyana kebayana cek tahu beras larang aku maksudku lah mau nak kanak sing remet ya ada make tak salat tak dosa ada kita beli le Pak mangkan pegelak make gajah ya dan gula lebur ya nak kanak montan di dosa make gajah ya dan kiai lebur
Keng mon bapan si agak je ngaji ya. Monteyan tembi gelas ya bingkoy. Nah karena remon tandi itu sama kayak kalpokal lebur, are. Kan karwa tibi jadi. Masuk ngedi ngaking kok je. Ija tandi itu selebur je. Mangkan nakana ngare karena tandi itu sah, are mon cegetedung siom nyaman lo celok manis. Keng mon pak bapak ibu baru bu mon cegetedung cek siom. Enjak senyum pompo semaput. Karena mon sesepo lebih kedbi itu sah. Are mon yang siang ketemu bi ojen sekanjan tau sasoro keluar mandia bengkang. Nah kan nak mon tandi itu semandia bengkang foto lebur. Keng menembun ja foto abengkang. Minta kiamat sampang kiamat. Haram makin ko alon cada deje. Lah karena seraja tu sakaula ajunan, ayo sadar ala ko pecakang cek ngalbeng ala tikel salat kong langkong salat berjamaah masjid elem compok tinai salat sun sengak non orang salat ne molje orang salat kento molje tengale neka kula dari latena emek tele yesak bingko enga TV ruah keng ngone TV ro emek kene ngari ya menari cok kata mabudu lesak edi mah bede mak kaya pidato ngari tade karongkok re are nyaman nasib re Alhamdulillah Muhammad jajal mon beda pengajian nak kanare male taklem bekorong sahabat budin pentasnya aman lagi tajuk ti Wan ngabas ka gula mak orang ngasolat ni komol jema tengale orang ngasolat ni ke bila takbir orang ni kan mana solat ketika takbir Allahu Akbar panjenengan asolat neka mak sejelas kotun di keyakinan ngadep Allah karena orang asolat neka ngadep Allah mon atakbir kento beda ator nama mon atakbiratul ihram ngangkat tanang neka polem-polan dua soro peloros katenganteng kopeng neka segenteng Allahu Akbar pas penengalnya kah soro nengalnya ke tempat sujud polan bedaan ele pele orang takbir ngari ya usolli fardul asri makmuman lillahi ta'ala Allah persis enga Aladin tina ngabrel bade sesaran boleh tahu sama malaikat kula ngabersakion tepsar kan bade dengan salat ngari usolli fardul asri makmuman lillahi ta'ala Allah bayanjak mon lapar ngakan orang ngasolat ni kabagantang menatakbir Allahu Akbar pas peninggal ni kasoro ningal ni ke tempat sujud nah orang asolat ni ka inyame molja orang ni kan mana bejeng mak je sate bede bebe tapi eron reng asolat ni ka ongke entar nyabis ka Allah as-sholatu mi'rajul mu'minin solat ni ka inyamai mi'raj orang mukmin apa inyame mi'raj karena orang kento manabi pona solat je sate bebe tapi eron reng asolat ni ka ongke entar nyambung ke Gusti Allah
tengale Roma tabing bebe te semen mone dalam berdengar solat Roma ni kau pas tetera mak anapa bede sinar solat Roma ni kau pas tecelep anapa bede eroh hubungan bi Allah orang sa solat muanikah bersih karena resa areh eron hubungan bi Guste mangken banyak orang soki mak roman tingkat 2 mobil di telok dari sokina mon mandi ngangkui aing aqua bayar apa sih ada soki mandi ngangkui aing aqua araup ngangkui sprit abah akela ngangkui teh botol betina make gatel jarak nara orang neka ugal dari sokina Roma tingkat 2 mobil telok mandi aing aqua araup ngangku sprit akela teh botol tapi Roman peteng ada sinar sholat tak pernah sekali Roman berit Romana panas anapa ada dengan sholat berarti ada eroh hubungan bi Allah subhanahu orang mau tak sholat muane ke kotor muane ke gede tapi sholatnya ke kecantikan dari dalam ketampanan dari dalam ya kakek mapah gulur ke tibi dia emak kakek dia mantera beli boleh kakek mana Alhamdulillah Muhammad saya nggak sholat gimana ki saya nomor 2 mak Roma tabing bebe teh semen mon edel dengan sholat Roma ni kekaujonan rahmat Allah alhamdulillah karena cuma orang yang sholat saya selalu acerengani ke Allah Rabbi ufirli sepura aki kula ya Allah warhamni petoron rahmat ajunan kapti dalam ya Allah wajeburni cokopen kekurangan kaula ya Allah warfa'ni angka aki derajat kaula ya Allah warzukni tambahin rezeki den kula ya Allah wahdini paringi hidayat kula ya Allah wa'afini peselamataki dunya nang alam kubur nang alam akhirat wa'fu anni ben paringi maaf abdi dalem jadi orang mana sholat romana benih karocel leb damai karena tak buang buka ojenan rahmat Guste maaf ada iklan lewat mangken banyak orang soki roman mapan roman raja esena bareng lek-lek tapi romaria mak panas lake bine atau karmeloloh lantaran roman panas polan tak kaujenan rahmat Guste al pemapan ping romana tajuk alembek ngak foto model lah dia terjaga boleh kakek mangken banyak reng soki romana mapan romana raja esena lek tapi roman panas lake bine atau karmeloloh Arab pemak panas karena roman tak kaujenan rahmat lantaran orang tak aso pemapan benggona mulai jauh bi rahmat Allah Roma je panas tak pernah kering roman panas ada rahmat setoron make sendi compok nyaman Pak Rahmat sebine ecelok Bu Rahmat malah di anak laki nyaman rahmat tak lerombongan rahmat deh keng menade sasolat tak kira ketoronan
Bejak mon nyamet keneng delan-delaki. Makanya banyak nyaman orang tak cocok. Cok bodoh orang nyaman musolli. Tak bejeng sekali. Nyaman musolli. Bodoh saatnya mah alim. Orangnya goblok. Dari goblok ke serau melerokor. Le pentol. Bodoh saatnya mah sehat. Orangnya mengeh. Boleh seneser saatnya mah subur. Benar ya periksa ke puskesmas. Bodoh boleh saatnya mah sabar atau karma lolo. Boleh seneser coba mak bodoh orang nyaman selamat. Benar ya tapok orang. Pas pakala saatnya mah ribut ya tak totokaran. Monterau ka ojenan rahmat edunya akhirat. Saya ngak repot dek remah cek ngal bengal artikel cek ngal bengal artikel solat bulan yang ngale ibu lebih banyak sepo pak bapak lebih banyak sepo sepo mon tak berjanji cek panjenengan sepo marin mulai pengajian gender tedung langsung akacah akacah beyenja tak kok pancet aroma sengodah tareng dingin mon ki ngoden tar ke pengajian adon-don abek semprote minyak room aduh mau lepo sepo ke pengajian salata adon-don bau remason dingin mon ki ngode mon antara mios nyango permen takok gengku mau lepo sepo antara mios nyango bodrek bi 38 artinya apa mak orang odik ini kemon tambah sepo bi kuburan benih tambah jauh bi kuburan tambah lah mulai semak bi kuburan deh odi adente apa adente apa paling repot orang odi mulai sepo nyalo na kelebun tak kira tangke medek maling tak kira kuat Nora abal-balan Madura United tak kira tangke ada apa penembakan mengeh nyalo na DPR mulai sepo siapa si media jangan besaki gambar orang lah ontep anu gambar gelek bi orang tangku nangis abine boleh mulai po sepo siapa si alahe bu ibu mulai sepo alaki boleh siapa si aine mangka nama pong berdiri karen omor alako becakang olen alako sedekaki alako becakang cek ngal bengal artikel solat kong langkong solat berjamaah pada masjid elem compok dinai solat sun manter moga ngaji kento barokah manter moga ngaji kento manfaat saya nomor telok becek saukon lah nomor telok lah montero selamat etunya neng alam kubur neng alam akhirat senga dalam compok cek sampai te bacai ayat-ayat Al-Qur elam compok ni komon bedereng maus Quran berarti elam compok kento bu bede orang buda buan bi Allah karena Quran kento debu na Guste melan romare mone baca Quran orang sendik Roma tak gempang sakit karena Quran yang mone baca mengandung obat ini langsung dari Allah. Saya nomor 2 Quran yang mana baca mengandung rahmat. Alhamdulillah kula budabuan guru elang garwa masyarakat lebele jepon kula naro asokor tak rangkorang jepon saya maca Quran ada entek bulan pasah. Ila tak rangkorang setahun sekalian. Hingga pasaan ramer ngepek Quran tapi posang nyari masjid saya beda kolek kah. Mon kalau kata ada Quran Arabu boleh sering motor pagi neng hari kiamat beda orang cabur ke neraka tak panas bu Allah cabur ke neraka tak panas anapa neraka ini paling songkan neraka paling todus ngelo akolen orang mon dalam dada posak bi ayat-ayat Al-Qur neraka takok ke Al-Quran karena Al-Quran kento resmi debu na Guste bakto tsunami ngantem Banten
bakto tsunami ngantem Banten, Pandeglang, Lampung Anyer, setuju bangunan sebede pengkir tasik esapo total ada sekali lober. Tapi bede situng bangunan villa, nih keselamat. Ternyata tinggi tengal dalam villa nih kebu bede nak kanak tepan ngapalaki Al-Quran. Pajung bi Allah, selamat ke tibir. Ahlul Quran, ahlullah, orang sahli maca Quran, nyame keluargaan Allah. Mon nyame keluargaan Allah, odik bekal pajung bi Guste. Roma coba cecel baca Quran. Yasin. Ada kencana du bolor. Quran yang mana baca sehuruf kencana sebolo. Yasin dua huruf du bolo. Alif lam mim telo bolo. Tahu sakolakan ke Sampang lah. Mon baca Yasin sampai hatam oleh berapa bolo? Roma coba mau baca Quran, pasti sini Roma odin tenang, damai. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada tang suara saya nomor 4. Mon saya nomor situng ki pekelura bulan molot. Betina le cara noro apa janko. Roma coba mene baca Quran. Sendi Roma tak gembang sakit, Roma je damai. Mara mon tak berjaja. Bade orang soki, Roma bi pekarangan 2 hektar. Soki tak soki. Yang tak tahu baca Quran. Bade pembantu na, pelakon ahli maca Quran ya melarat siapa pelakon, keng ahli maca Quran. Apa yang terjadi? Si pelakon sehat, jereukeuneun sakit. Si pelakon ini kemana rosoro ke pasar numpak Innova, sendi sedeti jereukeuan numpak kursi roda. Apa? Tak tahu maca Quran. Pelakon desa areh kakana rawon gole sate jereukeun se jagung tempang tahu apa kencing manis baca Quran. Alhamdulillah ada kata aralah ada nak kana ya dari santre ada sejelah penter maca Quran neka kening kocaki kupu-kupu surga kecantikan dari dalam. Are bu make tak denten nak kanare muantera. Cek banding aki bi sebudian bu yang gapir. Are pokok seci ngaji deh muantera. Alhamdulillah ada teng ganteng bade senga SBY. Bade senga Habibi. Ya bade senga Sule. Ya nek binen tindatin bade senga Sahrini. Bade senga Inul Darah Tinggi. Manter elmon manfaat barokah. Jadi nak foto semecelep atendeng sepo dua dunia akhirat. Mangken banyak orang soki tapi posang mak. Soki tak kurang apa tapi odin posang. Lantaran Roman tak pernah tak tahu baca Quran. Salah Roma tak tahu baca Quran. Pakaro sereng nyanyi nyanyian posang. Kan bener nyanyi posang Arya. Di mana kemana are kan nyanyi nereng bingung dia lah ngocak di mana kemana saya sare kakek siapa selamat tinggal nyanyi selamat datang Al-Qur kula tak oneng maca Quran kiai Fatihah mak libeli cek Fatihah bujun Quran lagu ganggu baca sare semalam ngalak 10.000 deh. Bayar apa sih tak kira yokom dia. Masih ngocok aku telokomo dia. Kula Fatihah tak apal kiai bismillah libeli cereng bismillah pengadan Quran. Kula tak oneng maca bismillah ya mati bae.
Ada pidato taom masih mak badar yang Islam tato maja bismillah. Senga. Ada mau nandi ale, ada pengacir ya. Menari jelas ngaci nak anak madrasah lah. Ada deh, seneng koneng deh, ada ngaci deh. Saya kerja melalui bergelar deh. Pengaci deh, pengaci. Polan orang mangkennya kemudian anak ngaji Quran tak terosoros. Mangken mondi anak ngaji Quran tak yawas ya Pak. Apa? Polan ada ijazah nah tak kening penyare lakoh. Tapi mon anan sekolah TK bimbun erabet etogi sekolahan. Norok sekolah bi bu embun. Akhirnya Pak Bapak nyangwe double. Karena mon anan mele pentol embun ngap saap mele pentol. Ada sepolempor ketebun pentol ya. Anan mele bakso sekalian embun ngabi telok. Padahal saya jerakin dengan TK aja nyanyian ada sentos. Cek kalau ngarian nyanyian TK, serong ke kiri, serong ke kanan, tralalalalalalala. Ada apal kapir. Cuma burle nak kanak kene ya cererong nyerong. Malah badi nyanyian TK nak foto ya ciri kurang ajar. Kalau paling ontep ngeding nyanyian. Kan badi nyanyian nganika. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua giginya tinggal 2. Tepuk tangan anak-anak. Ya persis nggak guru TK. Mak bode nyanyian ngocain Bu Ajan. Bu Ajan nih ngocain polan kikin kali 2. Kula tak larang anan sampean sekolah TK, saya maksud kula nak foto cek sampai gagal tak bisa maca Al-Qur. Nek Kanjeng Nabi sak cereng mak, debun Kanjeng Nabi nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Ireng lepele peterak roman ban kapiyah, peperna roman ban kapiyah, pecelep roman ban kapiyah debun Kanjeng Nabi. Saya pertama SN salat, saya nomor 2 SN bacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Mun seadebu Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi oneng hikmana orang ngasolat, Kanjeng Nabi oneng hikmana orang ngos Quran, bekal ngateraki keselamatan abe etunya neng alam kubur ngantos pagi neng alam akhirat insya. Alhamdulillah almarhum Bapak Alam sepo ngode. Bapak Alam oleh sebuareh tak kung-tangkung gelak saya pertama ekeremen Fatihah. Fatihah ini komune bocah gelonun aratusan orang nak nikah, anikah semacam nikah antara lain bedereng walina. Alhamdulillah. Atas esakseen malaikat. Pas elanjutaki kelaban pemausan tahlil. Tambai pemausan solawat. Sodako saya pekeluar ya le petompas kabir dia mana dia. Apa kari beden ya? Sodako saya keluar bi tuan rumah sedejena aneka gencerna ecausaki de almarhum Bapak Alam. Manter mau ke Bapak Alam ban keluargana tuan rumah sedeje kelaban barokan pengajian sedejena manter kaojena rahmat sareng pangaporan Allah. Manter mau ke kuburan epon eparene tera eparene Jember. Nggak oleh derajat sesempurna badan alam kubur kong langkong manter mogah kuburan epon bangun ada di kebun swarga raudhatun min riyadil jannah amin ya rabbal. Wes terakhir jod lanjutan ya muncung tibi lah. Saya terakhir Bitong TV deki malam tanggal 10 Muharram malam apa? Bitong TV malam
Mata apa ada teh? Terserah. Malam napa napanya sampean? Kula cuma apa dengan apa dengan ilmu? Deki malam tanggal 10 sampai tanggal 10 are beda kelakuan gonjon raja. Saya pertama malam tanggal 10 mau tak ngelakoni malam sampean ngelakoni siang tanggal 10 nah. Jak sampai mari duhur. Malam tanggal 10 tabah are tanggal 10 nika isunataki ados isunataki ados sunat mau nemu sambian ados nika aing sumur bade sumur lura pola bade sendi belen di sumur manfaat dengan nika aing zam-zam neka mon tanggal 10 Muharram neka aing zam-zamnya agili kedunya neka cuma agilin ke sumur mangka namun tanggal 10 bulan Muharram setepak umpama sampean mandi sunat ane mandi sumur karena asal yang aing zam-zam keng aing zam-zamnya kalau agili ke sumur mon ketase enje tak nyapah benih belen hitung saya nomor 2 mari kita ngaki catat saya nomor 2 tanggal 10 sampai malam tanggal 10 sampai tanggal 10 sunataki acela oneng jela sere sacelaan tanggal 10 ya Muharram are manfaatnya tak bakal sakean merepat setahun sampai Muharram saya bakal datang cuma mon pak bapak acela jera katara tak kok ngarap telen moreng bini acelaan biasa mon pak bapak acelaan jek kan del takok ngarap telen saya nomor telok marabu sunataki ngetok kokoh anak botore ketok kokon malam tanggal 10 atau tanggal anapa sere se mon kokon ini ketok ane tak gempang kening kuman penyakit karena penyakit nih kebuk masuk dari kokosok kokon tanang bi kokon soka dan ini kamu ketok malam tanggal 10 ya hari nak foto boleh sampean sampai ke nak foto tak sakian insyaallah sampai tahun sebegal datang enggak lah saya nomor 4 saya nomor 4 malam tanggal 10 sampai hari tanggal 10 Arya sunataki keluar sodako terutama ke fakir miskin bina kana yatim asodako kana yatim bi fakir miskin karena nakana yatim bi fakir miskin ini rok petoron Allah rok petoron Rasulullah burleburna Allah burleburna kanjeng Nabi sampai beda orang kaper oleh salam di kanjeng Nabi walaupun dia lebat mempeh orang ini orang kafir nyembah apa nyembah are tapi oleh salam di kanjeng Nabi hanya gara-gara polan reng kafir neka lebur asedekah kanak-kanak yatim lebur asedekah ke fakir jangan orang melarat nyek pagi neng akhirat saya masuk surga ada orang melarat orang segi sokire kotua dentek 500 tahun orang semelarat masuk surga gak ada mangkan monterolek kesah mon sampean soki terus tekas masuk surga saya nggak peperaten ke orang peperaten ke orang melarat peperaten kanak-kanak yatim keng mon pak bapak peraten kanak-kanak yatim ketupa ikhlas karena beda nilai peler ya pak bapak peraten kanak-kanak yatim keng ngara embun tak uli nah kanak yatim peraten di budi embun pecuat saya nomor 4 saya nomor 5 tanggal 10 bulan Muharram sunataki sampean nyabis ke guru endi guru nyabis sih guru malah tak peke cepon ustaz muslim gele letak peke saya nomor seterusnya malam tanggal 10 atau hari tanggal 10 sunataki nyapot orang sakit nyapot orang ayo mulai seti catat bener-bener paling sakit ya deki malam tanggal 10 entare lah seterus sepon
malam tanggal 10 hari 10 napa sunataki apa sesunat apa sesun seterusnya pakon pebenyak maca surat ikhlas kul huwallahu ahad mon kuat ngalak 1000 kali mon tak kuat ngalak 100 mon tak kuat ngalak 10 mon tak kuat ngalak situng tak kuat situng mateh mosok situng tak kuat seterusnya pun malam tanggal 10 sampai tanggal 10 aneka sunataki mebenyak asolat sunat ben yanjuraki kau leben panjenengan silaturahim lebelen sapot kibu ki sampean belen bede kamane ke sapot insyaallah sampean bar omor bekal babarokah bekal tambe omor rezeki bekal pelancar sareh belen bede di man para Rabu saya sangat beten kaulah amol jaaki neka antara lain deki kelakuan saya kudu kelakoh malam tanggal 10 sampai tanggal 10 bulan Muharram moncan reng coba nih kenyaman Asyura pon boleh dari jauh cuma nyambung doa belan kok tau orang ada becek lah mon korang ngonceng tibi baik boleh dari jauh cuma nyambung doa tuan rumah sekeluarga kau leban ajunan seteja kelaban barokan pengajian manter ki tambana umur sebarokah manter ki pajungan Nabi Gusti Allah jauh dari balak belai abak sekeluarga paring sehat lahir batin paring kekuatan iman lahir batin menabi panjenengan keduan bala di luar kota agaduan bala di luar negeri kelaban barokan pengajian sedejah lebele di luar kota luar negeri paringna selamat paringna aman paringna teka hajat kau laban ajunan saja ngantos nak potona manter dia ke bulan Allah saya bisa ngangkat derajat yang sepo dua dunia akhirat bila paki depak kajal setajana moga-moga dalam kebadan husnul khotimah apakah iman dan Islam saya sempurna amin bihaqqil Fatihah sekadintoh korang labin memator nyon pangopora saja aku ngepon wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ila subulis salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.